stavlja novi nivo stvarnosti. Odabravši naoko laganu ulogu posmatrača, on uživa status onog koji u slikarstvo prevodi sve ove neobične scene. Privilegiju onog koji posmatra, on pretvara u kreaciju i formira svoje simbole, tako da je posmatrač, slikar, osnivač jednog gledišta na svijet. I koliko su samo tajnovite sve te figure u gotovo pa bespremjernim izrazima, toliko je pritajen i naš bodlerovski posmatrač. On pronađe određeni topos i njegove ambleme, ostavlja nam ih na dešifrovanje kako bismo skupa dali sopstveni komentar grada, komentar događaja i prikazane pojave. I kako bismo napokon tom rječniku iz okrenutih i otuđenih bića pridodali svoje značenje. Ko se onda smjestio u tom backgroundu? Ovi akteri ili mi sami, skupa sa autorom, dok mijenjaju pozadine, a pri čemu nam pokazuje izuzetnu hrabrost izmjene kolorita, Dado sugeriše mogućnosti u kojima se kreće umjetnik. Kao da je sve to susret i razgovor sa nenadanim modelima jednog slikarstva. To su potezi u kojima se odvija i neka druželjubivost likovima i njihovim oblicima i izobličavanjima. On je u prostornom jazu, mijenja zaleđa i evidentira promjene unutar likova i vremena. A svi ti izduženi likovi djeluju kao stvarnost koja se preformuliše. Nije li onda sam čovjek u pozadini, sopstveno postojanje viđeno kao background ili kao osvojeni umjetnički stav, kao pred mjestom gdje se odmjeravaju slikar i platno. Đuranovićeve slike imaju više stvaralačkih omotača. Tako razaznajemo uticaje mnogih medija. Neki su glasovi, dakle, potekli sa ovih slika. Neka energična muzika, taj noćni krešendo, ti svirači postmodernog vala, odjekuju njegovim umjetničkim prostorom, odzvajanje u predjelima našeg zajedničkog duha. Sam u mnoštvu nokturno je našeg doba, a pozicija umjetnika je da osluškuje, posmatra i prenese u razigrani umjetnički rukopis. U okruženju užurbanog mnoštva Dado traga za onim izgubljenim ljudskim likom u središtu, a ovaj se nekad samo nazire ili prekriva drugim licem. Zar nije sve to pogled ka unutrašnjosti? A čovjek, on je kao pejzaž, mijenja se, prilagođava ne vidimo sve one promjene na licu, u tijelu, u vremenu, u svijetu, koje nam se iz časa u čas događaju. O tome će u svojim slikama Dado Đuranović, posmatrač i učesnik iz okrenute zbilje, znalac sastava i sklopa bića. Onaj koji izvan mase u backgroundu prihvata izložbi koju proglašavamo otvoreno.